Halo teman-teman, kita kembali berpetualang lagi yuk teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari ondel-ondel, Upin Ipin, Tayo, boneka Squid Game, Boboiboy, dan lain-lain ya teman-teman ya. Wow, oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat teman-teman. Jangan lupa belajar biar jadi anak yang pintar. Oke, sekarang kita mulai untuk mencari yuk teman-teman yuk. Kira-kira kita akan menemukan apa nih? Oke, coba kita lihat yuk. Kira-kira ada apa? Wah. Ini merah-merah apa nih teman-teman ini? Wow. Ini dia teman-teman nih. Wow. Si topeng ondel-ondel muka merah teman-teman. Wow, ondel-ondel si muka merah teman-teman, mukanya geseng banget ini. Wow, jangan-jangan habis ketambus nih teman-teman ya. Wow, oke, kita taruh di sini ya teman-teman ya. Sekarang kita cari lagi teman-teman. Kira-kira, wah itu bujur apa teman-teman? Wow, coba kita lihat teman-teman yuk. Tapi kita harus berhati-hati. Coba kita, wah, ini pocong teman-teman ini. Wow, coba kita lihat yuk. Kita lihat. Wah. Wow, ini pocong ondel-ondel teman-teman. Wow, pocong ondel-ondel. Oke, wow, oke. Coba kita cari lagi yuk. Kita cari lagi di sini kira-kira ada apa lagi. Wow. Ini Boboiboy lagi pada berbaris teman-teman ini. Wow, Boboiboy lagi pada mau besan nih teman-teman ini. Wow, pada mau besan kemana dia ya? Wow, coba kita lihat ya teman-teman ya. Wow, iya teman-teman ini Boboiboy. Wow, dia pakai topi. Wow, macam-macam nih Boboiboynya, keren teman-teman. Wow, Boboiboy. Oke, kita selamatkan si Boboiboynya ya teman-teman ya. Sekarang kita cari lagi yuk. Kita cari lagi di atas pohon bambu teman-teman. Kira-kira ada apa lagi? Wah, ini kaki siapa nih teman-teman ini? Coba kita. Wow, Squid Game meninggal nih sepertinya teman-teman ini. Wow, sangkut teman-teman. Wow, Squid Game tersangkut. Wow, oke. Wow, alhamdulillah teman-teman, kita bisa menyelamatkan si Squid Game. Oke. Wow. Sekarang kita cari lagi teman-teman. Kira-kira ada apa lagi ya? Wow, ada Pop-It teman-teman. Ada Pop-It. Wow, ada Pop-It bayi. Ada Pop-It lopet teman-teman. Wow, kita dapat 2 Pop-It. Oke, kita taruh di sini ya teman-teman ya. Wow, keren teman-teman. Oke, sekarang kita cari lagi teman-teman yuk. Kita cari lagi nih, kira-kira di mana mereka berada ya teman-teman ya. Wow. Wah, ini siapa lagi keredongan nih teman-teman ini? Coba kita lihat. Wow, Upin dan Ipin keredongan. Wow, Ipin jadi vampir teman-teman. Wow, Upin jadi vampir. Wow, yang satu jadi vampir, yang satu jadi pocong teman-teman. Wow. Oke, kita selamatkan dia di sini ya teman-teman ya. Wow, Oke teman-teman, sepertinya petualangan kita sudah selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Oke, goodbye.